بسم الله الرحمن الرحيم Si sa ingaran wallah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. Ebet ko kuda al lagu de pepegesok kasok guminawa. Aso mapepekasila iyan so atura betu apoy ko kap kede poiron. Aso tibu ko ridwe ko kotika asubu. Usayan. Pisapaan wala subhanahu wa ta'ala sumanga kuda. Agi imaga sokasok ko kaginawa ko kapupelelagwi ko gi ikatidawa salalan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa inaliw niya ng kutwa rupaan o kuda ko gi irun king gugubatan ko ridwe wala subhanahu wa ta'ala. Ugaid na adna salakaw ang mga tindugsa na inusay sa mablang ko tafsir Ibn Kathir na pangdudun su pengulad ko betia kan dudun su pariksa. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Apo pagkakayuntong sa bayanak sa kautuan. Ap sembur sa mati temo arunda sa kelembakan yan. إن الإنسان لربه لكنود. Mataan na sumanusia ko kadnan niya na tang kedadaat tadmian. Usayan. Sa aya pisapaan wallah subhanahu wa ta'ala na sukabubeloy o manusia a berasupak ko kadnan yan. Pitero al-Hasan, aya pitero na al-Qanud, nagyuto so tawa pupumagitong niyan so mga rereg na tiuba amini sugaton, na kalilipatan yan so mga pipi akiyasawitan yan na limu Allah subhanahu wa ta'ala. وإنه على ذلك لشهيد. Gumataan as kanyan roon na ayong din saksi. وإنه لحب الخير لشديد. Gumataan as kanyan ko kap kebebayai ko tamok na tang kedetaralong. Usayan. Inaloy yung ayat sa bituin yan so tamok sa mafia, al-khair. Sabab sa kagis kanyan na mafia ko kaila yung mga tao, albi ap kebebayan niran ang kutwa tamok sa ipililig to iran ubayran kibigay ko sa lakaw kiran. Giyanan so tamok aping giginawa iyan nagupitutula ka anu mga tao. Di budin pera-pera iridwe ya ini pamagimataya asabab buko tamok na biulayo kakunian. Na saya na amadak lagi nawa iya ini siru mataya asabab ko kamermer na giyana tanakunian. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. Benian dikatawi amay kabuka kain sumada dalam kumanga kubah. Aguma paruli sungani na madadalam kumanga rarab. Usayan. Sa pihak kita demangkiran wallah subhanahu wa ta'ala. Aadna gawi iya pekauma akabuka kairon sumanga pagnes solupa agusu ginawa o manusia. Kauba makaluwagang kutuan nga iya nagusu giinian kapeligto kumanga salakaw. Sa so tamok na tamok wallah subhanahu wa ta'ala. Na su dunia na dunia wallah subhanahu wa ta'ala. Ada arko no manusia amlakbu. Na ino gi ipangalan deda kuder pa ada kaparianon. Ubang ka segulai sewala yading katapar kamatupung kau na tau. Na ayapan sa dunia wallah subhanahu wa ta'ala uba kaun pangalan deda. Inna rabbahum bihim yawma'idhin lakhabir. Mataan na sukad na niran si ikiran sa alungan uto na tang kedagong magpa. Pangnal ko sora. Sora ini turun sa Makkah. Iniukit sa madalama ungang nagusto mga kapusan ng mga ayatian na makaplagi-lagid sa beris makasasay berat ko bayo ka mapuro imaana. Misupas wallah subhanahu wa ta'ala sa isang kuto amiyatan dua kuda alagu da pepelalagwi ko gi ikapaki tidawai kuridway. Sa pisaksiyan yan na so manusia na da atadmiyang kumiyadnon amigayron ko lang wantaman. Urian yan na kialipatan yan sa siyang kaiyan so mga sugunian. Agu aya sinimben yan na so salakawron. Sa ketatapaden so manusia asumusupak ko kamataanan sa taman sa misampay ko alungan na mauri. Na amay ka makatanud. Na miyay puseden sumasa akapenaw betian sa daamakwan yan arwar sa kasendit. Tumiron sa Makkah, aaya kadakla ayat yan na 10 agwisa. Tumiron ko urian o sura al-asr.